Ikaze kuri Rwanda News mu makuru arambuye. Muri iki gitondo amakuru amenyekanye ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashobore kuba yarozwe, ariko akaba ari amakuru ataremezwa neza. Aya makuru arimo gucicikanya ku mbuga nkoranyambaga, aho abantu benshi bakomeze kuvuga ko Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi yaba arwariye mu bitaro bitaramenyekana na n'ubu, ariko abenshi bakomeje kugenda bigiraho impaka bibaza niba koko perezida Evariste Ndayishimiye yaba arwaye. Naho umutwe wa M23 imirwano iracyakomeje mu burasirazuba bwa Kongo, aho wigabije ibice bya Uvira ndetse aho abarwanyi baho bakomeje gutsinda ingabo za leta ndetse n'ihuriro bafatanyije. Mu gihe M23 bivuga ko yihanangirije Amerika gukorana na FARDC mu kugaba ibitero ku basivile b'inzirakarengane bakomeje kwicwa ndetse bagahohoterwa muri aka gace, ivuga ko ibyo bari bakeneye ari amabuye y'agaciro. Ayo mabuye y'agaciro akaba arimo kugenzurwa na M23, ikaba ivuga ko ishobora kuyihera Ubushinwa. Mu gihe iyo nkuru Donald Trump ikimara kuyumva yasheshe urumeza agahita yibaza ku mabuye akomoka mu burasirazuba bwa Kongo, avuga ko bayahaye Ubushinwa bushobora gutera imbere bukarenga Amerika, bikarangira Amerika iguye hasi. Mu gihe twirwaneho kuri uyu munsi washize ku itariki 29 yari yamanuye indege 3 za drone zitagira abapilote zikagwa hasi muri teritwari ya Uvira. Ni ibintu byabaye bitunguranye, dore ko n'abasirikare b'u Burundi Wazalendo ndetse n'aba FDLR, FARDC muri rusange ndetse n'imitwe ifatanyije nabo bari bahuye n'ibyago kuri uyu munsi washize wa 29. Naho muri iki gitondo agana saa 11 imirwano yongeye kubura hagati ya twirwaneho ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo. Ibi ngibi bikomeje kwaguka mu burasirazuba bwa Kongo, intambara ikomeje kuba mbi, amakimbirane akomeje kwiyongera ndetse n'ivangura rikomeje kuba ryinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Ni mu gihe intambara z'urudaca zikomeje kumvikana hirya no hino mu bindi bice bigiye bikikije Uvira ndetse no muri Goma. Ni mu gihe muri Goma ho batangaje ko bagiye gushyiraho icyunamo cyo kunamira umwe mu basirikare ba M23. Naho mu yandi makuru, perezida w'u Burundi mu gihe avuga ko arwaye, ishyaka rye ririmo gushaka gutora undi mu perezida cyangwa undi muyobozi waryo, aho bavuga ko harimo guteganywa amatora agiye kuzaba yo gushyiraho undi uzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu aza 2027. Ni mu gihe abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bakomeje kugirwa n'igikuba, aho imirwano ikomeje kubura hagati ya M23 ndetse mu burasirazuba bwa Kongo, dore ko no mu tundi duce duturana na Uvira hari imirwano yubuye muri iki gitondo ahagana saa 9 na saa 10 z'uyu museso. Ngiye mvaga ni Damu, iyi ni Rwanda News. Gukora subscribe, kuri like, share and comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu makuru mashya kandi agezweho.